Ti Masakbayan. Ti Masakbayan. Ita papagayam, isagot mi kada kayo, ti umuna pasat ti seryeta yu ita alawas anapauluan. Kinabak na, adinto mapukaw, dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Oh, Romeo. Anda ka maggayaman dito'y shop mo. Kumusta ka yon kadagiti anak mo? Kastoy manong, medyo naliday pa lang. Kastamat na kita anak ko. Talaga kasta ading ko. Kalat mo't ngamin ti ipupusay day di ipag. Wan nga rod manong. Kinapuno na sa anak pala ko mga umay dito shop ita. Ang kasapulan mo nang runa kat ado ti agpadpadait iti kawas. Pudno day ta ading ko. Kas makitak nga rod. Kat ado ti agpapadait ita. Anang lukat kan. Wan manong. Masapul nga mi namang lokata kong dito shop. May bus nga mi ti kwartami karag iti ubing. Husto lang tanang lukat kan. Iti kasta, makailiw-liwag ka man iti tinapasama kiniipag. Kasta, nang lityo jay shop na, primo. Wan bakit, masapul ka nung amin na namang lukat. Gaputa masapul dati kwarta. Nang runa ta agad-adal dagiti anak na. Sa bagay mo't kit diya. Naimbag taad dati pagdadaitan na pangalaan na iti income na kadagiti anak na. Husto ka bakit? No saan la kuma nasapa pimusay day di ipag. Nalabit, isukuma ti katulungan ita ni Romeo. Wan nga rod lakay. Nangruna pa itatalo dagiti anak da pagad-adalan da. Ang sa nabale. Mamati akabaalan ni Romeo apagadalan dagiti anak na. Basta gagay nga agtrabaho. Kasladyak matan mayulo ti agadal. Sa anak pa'y lang amin anak kay liwliwag iti pupusay day dinanang. Mawatak ti marikrik nam, Hana. Ang masapul nga agadal ka. Tamok, kasta ti kayat ni nanang mo. Ti makaadal kayong agkakabsat. Husto ti kunambong. Talaga nga arapap day dinanang ang makaturpos kami nga kakabsat. Oh, mutlagayam. Isu nga ipasnat mo kit diti agadal. Iti kasta, sikat ti pagtuladan dagiti kakabsat mo. Agyamanak iti balakad mo kanyak, bong. Awanan yaman na. Pakaragsakak ti makatulong kan ka. Nga oray iti kastoy laang abanag. Pagyamanak day tabong. Talagaan na pudno ka agayam. Pero yung sa anak, adi ka pa'y lagrubwat, maladaw ka diti pagadalan niyo. Masadutak ka sumrak ita tatang. Anya, tapay. Basta, kasladyak paikit din kayak ti agadal. Aniya. Kat mo dandani kan makalpas iti panagadal mo. Manulangin at awain, ita basadot kan nga agadal. Ang trabaho aklangan iti negosyo tayo. Anya? Ay, sus. Kanya ka diti mapaspasamak kan ka anak. Kalat mo na simadot ka nga agadal. Basta, tatang. Saan kun ang mayulot agadal? Iso adidak kuman pilitan. Jenna, ada ka di assignment yun? Nasyak, manang. Ada. Mabalin ka di atulungan na. Ay katwan aading. Basta lakit di ka bala. Oray siyak mo't manang. Adamit assignment ko. Mamati ang akabaulam dito nga ramidan. Gaputa masirib ka. Pudnati ko na ni Jenna. Manang Hana. Masirib ka. Iso akabaulam nga rod nga ramidan dagiti assignments mi. Da kayo talaga. Pasablugan dakmanan ako nak. Alang arudan. Irwar yun dagiti assignment yun. Tapag titinulungan tayo man nga ramidan.
Teresa, udno ka di amasad-sadun kan nga agadal. Una nang, saan kong alapasan ti kurso? Saan ko matlaangan amayulo ti agadal? Anyan tulaangan nga iti masakbayam, no di mon kaya ti agadal. Nanang, adamat negosyo tayo. Umdas matunday di atawidak kada kayo kinitatang. Ay, anyan anak ko. Agum ka di ati sanikwa kat maibus, wano mabalin ang mapukaw. Ngam ti adal, dayta ti kinabaknang adin tumapukaw apulos. Nanang, saan to amapukaw ti sanikwa tayo? Rimang ay to pa yan tinegosyo tayo. Ay, diyak amukan ka. Sipod rimang ay tinegosyo tayo. Kalaat mo tan asaan mo na kaya tagtuloy nga agadal. No ti kursong ti makagapo, asaan mo na kayat nga ituloy ti panagadal mo. Mabalin mo mo't abaliwan, anak ko. Nakaluto ako ni ti pamigatan mi kadagitan anak ko. Apag isuntoin ton makaringda. Dahil tula agar mo sarang karamidan mi. Naimas pala ti turog da. Kasano? Ano tinlipas ng assignment da? Imbaglagan tadda ni Hana at tumultulong kadagiti adina kadagiti assignments da. Talaga nga minamasirib ni Hana. Sapay ko tas saan to ang may barkada. Iti kasta, may lipas na ti panagadal na. Nagbanglumat tintin sa ganam apamigatan tayo, tatang. Wen nga ro, tatang. Sigurado, maimas mi manang timangan no kastoy. Pudno ti ko na ni manang Jane, tatang. Mapsog kami manan ita ang bigat. Ay katuwan anak ko. Talaga kinaimas ko tinagluto. Kaputa kayat ko, maganos yu timangan. Alan, mga tayon. Wenmat ngamin, Jane. Jana, ala, mangan tayon. Iti kasta, saan tayo amala daw iti pagadalan? Una, ket apama na makapanaw kayo, agdalusak dito balay. Kalpasan na, mapanak tumatan ni siya. Talaga saan na maisuro di anak mo, Alma? Ay, wan nga rod primo. Anyan tulaangan ti masakbayan na, no saan nga agadal. Dahil tangarod kahit. Isungad na pagadal na, di na kaya ti agadal. Idinto, taado ti kayat na ti makaadal, nga mawan pagadal da. Day tamat ti kunak. Kunak pa'y ano di na kaya ti kursuna, di baliwan na. Alah, bayam, padasag tuma na kasarita, barang makamiris, ket ituloy na matlaang ti agadal. Naalaman nga rod, tauray siya, baliwak tumot akasarita. Hawan Alma, kasayatan matlaang no duwata amang bagbaga iti anak ta. Barang dumngeg tumatlaang kadata. Jana, anyan to kaditi kayat mo apagbalinan? Wano, anyan to ti alang makurso intun agkuleyo ka? Kuha manang, kayat ko kumati ang balin anes. Iti kasta, matulungag tumat dagiti ang kasapulan iti tulong. Kas kumakadagiti masakit. Wow! Mayat day taa ka panunutam, ading? Sigurado, no si bibiyag pa'y kumaday dinanag, maragsakan iti day ta nga arapaap mo. Huwag narot manang. Sayang laang, tauwanin day dinanang. San nabali, ading? Adda ni tatang. Amok asuportaran na tayo kadagiti arapaap tayo. Husto ka manang. Ket si kamit ngay, anyan tumat ngay di kayat mo akurso. Kayat ko, agbalinak to nga abogado. Jane,
Nangag ko ti sarita niyo itay ka ni Jenna nga ading ta. Ha? Wen ading, kat amom, maayatanak man kada kayo itay dingdinggan kayo. Kasta ka di, manang? Wen ading, kat mamati nga uray awanan dito'y abiyag ni nanang, naragsaklat ta para kada tayo. Nang runa pa'y numatungpal tayo ti arapaap da ken ni tatang, ama katurpos tayo iti kolehiyo. Pudnot ako na, manang. Katsapay la ko ma, tama katurpos tayo atalo iti kolehiyo. Wen ading, day tamat lang ti kanayon ko ngay karkararag, ti makaturpos tayo. Gaputa day to'y ti kinabaknang, adin tumapukaw. Wano din tumaagaw ti asino man. Among bong, mayatanak man kadagiti kakabsat ko. Tapay matana. Iti ngamin na minsan, nangag ko ti saritaan da Jane ka ni Jenna. Ket napagsaritaan dati may papan iti arapapda. Kasta? Wan, ni Jane, kayat na kano ti agbalin nga abogado. Ket ni Mat Jenna, kayat na kano ti agbalin a nurse. Ha? Nagmayatan. Ubing da pay laang. Ngam nakapanunot dan iti kurso akayat da. Pudno day tabong. Ket siyak, arapaap ko ti agbalin a maestra. Tatang, adda outing mi kadagiti gagayam ko inton umay alawas. Kahit, anya kumaita. Ni tatang mat. Siyempre, ikandak iti aramatak a kwarta. Saan dakmat nga minan nga ikiikan. Kasano ko mga ikanda kay ti kwarta, kat nagsardeng kamutan nga agadal. Tatang, namin ano ka din nga imbagak kada kayo. Asaan kun amayulo ti agadal. Teresa, agpanunot ka kumaanak. Saan ngagnanayon asibibiyag kami kininanang mo? Iso akayat mi makaturpos ka kuma iti panagadal mo. Tapno saan kanto ang nakakaase iti udi na. Nagadulakit din ay ngay bagbagayo. Sigikit din, ikandakon iti dawdawata. Kumusta, Romeo, ading ko? Kastoy manong, tasaya at latamay. Himbagman. Ket, dagiti ngay kakaanakak, kumusta damatan? Mayat mo at manong. Busy day di pagkadalan. Ano kasta, nagagit da nga agadal? Uwan manong, talaga nagagit da. Awan makunak kadakwana. Swerte ka kadagiti anak mo no kasta, ading ko. Ket sapay lakumata makaturpos da. Naitati daw dawat ko iti namarswa manong. Ti makapagturpos da para iti masakbayan. Lukasta, nagagat dagiti anak ni ading mo aron yung agadal, primo. Dahita tinako na ti kabsat ko, bakit? Ay, nakaapal nga rod. Ngam ti anak ta. Ay na, nagsadot. Uwan nga rod kas kumaita, napandaman na nagauting kadagiti barkada na. Kastalatan ti aramid na, ti makibarbarkada. Ay, anya nga taaya tinasaya at nga aramidan ka. Iti kasta, agbaliwan di anak ta. Diyak mo. Nuapay mo't ngamin na nagbanag mo't na kasday ti anak ta. Nagbalinan na sukir. Nanang, tatang, adda akon. Nasayata simbang pat kagaya main. Un tatang, ay na, nag-enjoy ka nagauting akadwak dagiti barkada. Kastam kadilaktan, Teresa. Nanang, rugyandak ka di manen a sermonan. Kasangsangput ko pa'y laang. Saan nakasersermunan ni nanang mo? No di kat bagbagaan nakalaang. Hay, makapasuron ti kastoy. Dita kayo man laang. Sumra ka kon iti silet ko. Anya pay dagiti sumaruno ang mapasama. Papagayam, di uliwayan na denggen.
Tituloy ti seryeta yu itaalawas ang napauluan. Kinabak na, adinto mapukaw. Dito'y drama tayo, ti masakbayan. Insurat para iti radyo ni Ivy Grace Fontanilla Ramos. Kan iti direksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center, iti DZWD 540. Ganda ito'y nga stasyon. Agyaman kami, itingkay panang tarabay. Ti Masakbayan. Ti napalabas, nagagat kan nasingpat ni Helen. Sadot, kan napannakalmat tinapintas animaya. Agpadada nga agina, amang tagtagibasit kan ni Helen. Gapo, iti kasasaad da ito'y. Napanimaya iti kabesera, tapno apan agin roll. Iti may nga aldaw, adda na isarong amadre, iti lugar da Helen. Kat insingasing na atulungan na ni Helen, nga agadal iti panagmasahe, kan panagilot. Kabayatan na, inawis ni Carlos ni Maya, iti may sa date. Papagayam, denggan tituloy ti seryeta yu itaalawas ang napauluan. Massage Clinic. Dito'y drama tayo, ti Masakbayan. No isuti ko na. You're the boss. Kalpasan na. Mangantay ti restaurant. Nasayaat mo, tapno saan ako nga agluto. Sapay ko mata masansan arong muartang agpasyar, Maya. Nalakit ka na yun nak mailibre. Apikit tinasan. Agpaiso ka di? Kanayon ta rumar? Day tamat lagayam. Asino nga iti agkid-kid nga agpasya. Sige. Kada malam, agpasyar ta. Umay kadagasan dito'y boarding house mo. Daytoy ti dagos dagiti tultulungan da nga agtraining nga agmasahe. Ijay mo ti pagtrainingan da o ijay banda. Ay, sister, mabalin ka di nga umay minto sa rongkaran ti apaw? Mabalin latta, tata. Nawaya kayo nga umay mang bisita ka ni Helen. Agyaman ak sister. Italaing namin na maisina ti apok kada kamay. Saan unay ang mabayak ti panagtraining da, tata? Numalpas ti training da. Mabalindan ti agawid no kayat da, sister? Uwan, tata. Ngamnomot kayat dati agtrabaho ditoy. Adamat massage clinic iti agduduma apaset ti kabisera. Nulakit ta amunan taon. Mabalindan ti agawid, sister? Adalata kada kayo day tata. Tinapatag kat matulungan mi ni Helen. Oh, aglablaba ka man. Aywan, apayadyak makit-kita ti anak mo. Ay, napan ijay kabisera. Isuro da ka nung agmasahe, kan agilot. Anya? Apay kumangay, asino tagpamasahe kan kuana. Kay kayat ti tao tagpailot iti saan ambulang. Tapno makita na ti ilutan na. Addan tulat ta siguro. Kastang magtigo na dya madre. Saan nga ta nga inaramat dalaang ti anak mo iti sabali awagas? Anya ti kayat mo asawan. Amangan no saan mat nga training ti aramidan ti anak mo. Napan kami ijay ka ni tatang. Napan mi kinita ti panag-training da. Nagdapuam, lolo. Naggapuak man ije kabisera. Napan ko binisita ni Helen. Ay, kumusta ngay ni Helen? Nasayaat mo tapok. Madaman ti training na. Ay, damag ko. Ang mabalin kanumat nga trabaho ije kabisera. Win ka now. Ngam no saan, Mike? Mabalin na ti agaway, takumpurmay no sa dino ti kayat na pagtrabahuan. Mabalin ka di nga itibukod na ang balay ti pagtrabahuan na? Ay katwin tada ka numot itid da certificate na nga iso ket nag-training.
Ay na, adan to trabaho ti gayem ko, lolo. Bareng apaw. Kumusta ti training mo? Balasang ko. Mayat mat, sister. Masurutak matadagos ti sursuro da kanyak. Nasaya at mat. Sana ka nagkamalian ang tulong kan ka. Saan ko ang malipatan da ito nga inaramid yung kanyak, sister? Mangnamnama ak anasaya ti masakbayam. Uray, kasta ti kasasaad mo. No maminsan, damdamagak iti bagik, no apay abulagak, sister. Saan ka nga agladingit? Apagdarik matla ti biyag. Apagdarikmat? Saan kayo amawatan, sister? Saan tayo nga agnanayon dito'y lubong? Nulakat saan ka nga kararamid iti may kaniwas? Agnanayon di biyag ijay langit nga gururay para kan ka. Sapay ko ma, tamakitak tilawag ijay adiso, sister. Agtalakay ti apo. Di na baybayan dagiti maikuskuspil dito'y abiyang. Maya, dito yung boarding house mo maturog Diyan ka balang ti agawid. Diyan ka mo ka. Basta siya. Maturog at tanaulawak. Sigan tumit ngamin. Apay ang naginumta. Saan ka di amaya ti uminom? Makaikat iti banog? Diyan ka mo. Kung naman ay mas tiarak. Saan ba't nagingal ka napait? Kasta lang. Tanabit ka pa'y anaginom. Ngaminton maruam ka. Naimaston. Maturog akit din. Ay, hindi ako manin nakapanigi pagkatanan inton bigat. Sigurado ang nasakit na tumanin ti ulo. Di mo reg malmalamadi ka mapanidya pagadalan. Taagmalmalamat nga ilutak ta ulom. Tapno maikat ti sakit na. Kasano ti panagmanehom? Nagmalmalam ka mangilot iti ulo. Ang damot mang sublat iti van iman maneho. Apay nga da ka dito'y kamak. Apay ang nagkaidata. Nalipatam ka din ngayong guyod na kitirabi eh. Sika pa itinangikat ka dagiti pagananay ko. Ay salawasaw. Inikikat ko kitin. Awan mat malagip ko. Uray sak, awan ba't malagip ko? Ngam, pagbabawiyam ka di, tinapasamak. Awan, malagip kon. Kasanunog bunga tinaramit ta. Anya ko manuag bunga. Bayam ah. Sapay jak pinalpas ti panagadal ko. Ilipas mong tulat ta. Nga manipod dita. Dito'y akong dagos mo ngagyan. Asidag dito'y apagawidak. Si kangarudan tagbayad iti boarding house. Ay katuwa na na. Day talagayam. Saan ka di amay mayat? No iti asidag ti parlor mo ti pagabangan to ni Helay ni ti pagbalinan na massage clinic na. Bayat nga agpaiso, tatang. Aguyog kami amapan kan agawid. Adda ka kanayon akadwanan no kas pangarigan. Day tangarod tinapanunot kaw. Saan naman nagsursor? Isu adi na masiputan ti papapanan na. Ta saan mo't anarwam? Wen, tatang. Bareng bakanti pa'y ti may sa asilid iti asidag ti parlor ko. Kasanaw no adda mga bang? Ay, day talang ti parikot. Alangan mo't nga abangak. Kat saan pa'y analpas ti training ni Helen. Dandan di ka nun malpas ti training na. Apa yung di ka mapanagpasada? Aldawan. Bayam day tapasada. Di ka kaya tapanawan. Ngam naibusan ti intad ni nanang nga allowance ko.
Inton bigatan ti panagpasadak. Umay ka man kit di dito. Hindi nakiguyod. Agkin-kinapkap ta kadilatan nga awan mo't iluto ta. Adda pa'y basit kwartak. Intan tumangan iti restaurant. Kat nung ay awanan day ko nam abasit. Kasanon, Awan ti pagdanagam. Umay ka kit di. si kamanlat makaamon. Ay na makikiyak kita. Hello, anak. Apay adi ka matagaw-awidan. Ada ka di pa'y kwartam. Wangarod na nang. Awan kwarta. Ada ka di parikot. Apay akas ta ti panagsaw. Ha? Ay, awan parikot na nang. Sige, umayak to. Ada ngamin ar-aramidan mi iti pagadalan. Kano ka nga ron nga gawid? Makitan to na nang. Intun malpaster aramidan mi. Isunto ti panagawid ko. Mala, ibagam nga ron no kaano ka nga agawid tapno amok. Amangan no adda ngamin papanak. Ha? Papanam na nang. Ijay balay ti kasinsin ko ijay sa bali a probinsya. O sige nga Rodan, bye. Oh, apay akas kala na tukkaw iti ulag. Anya ti parikot? Imawag itay ni nanang. Damdamagan na no kaano akano nga agawid. Agawit ka, ha? Dahil ka dumawat iti allowance mo. Ibagam nga do ti babayadam. Tapno ado mati itad na kwarta. Kasano nga inak dumawat iti allowance ko? Kad sa anak matin asumsumrak. Kad maisa, dakkulan ti tiyan ko. Di ibagam kininanang mo. Nayunan na ti allowance mo. Taddan apo ko na. Tapno dakdakkal ti kwarta nga itad na. Nakurang at talaga ti panagpampanunot mo. Agpakita ak amasikog. Kalpasan na, dumawat ak iti kwarta. Anya nga rod ngay. Ilibak mo kit na masikog ka. Ay, maliribo ka na. Anya ti aramida. Uray ko man no responsable ka mat. Kanayon ka na bartak asumangpet. Anya pa'y lang ti pagkunam kanyak. Kat nalaingak mat. Oh, anya ngay ko mati paglaingam. Ibagam man. Isu nga rod amasikog ka ita. Kablawan ka, balasan ko. Adan certificate mo. Agyaman ak unay, sister. Nalpas matlangan ti training ko. Bapanak kita ija porokyo. Kayak mo ka diti sumurot kanya? Eta ka din, sister. Diyak pa'y matintariman dagiti gamit ko, sister. Madamdama pa'y matkit di. Ibagak ija may sa a helper. Atulungan da ka, amang ikarga ka dagiti gamit mo, itibag. Nasingpat ka nalay dagiti helper dito'y training center, sister. Amo na tigam gamit ni. Wan. Amin asumangpat dito'y akaskan ka. Ikan mi iti numero amin agamit da. Ti helper ti mangikabil iti kamayo. Nukas jay amaakas. Tapno saan nga sinukat. May sa ti numero amin agamit mo. Kasmatla kadagiti dadduma. Saan ka daya kadagitoyan ti panaglepas ti training ni Helen? Wen, tatang. Ay, intaman kit di pasyaran, inton bigat. Aywan mananakaw. Amwan ta no makalpas mo't laeng. Ada tao. Inak ilukat tiri daw, tatang. Ada ako, nanang. Nagbati ni sister ija ayan ti ado at tao ija sangot ti tiyangge. Intayo matagdang iti bagana. Ay na, anak ko. Di mo pa'y imbaga nga agawid kagayam. Tapno imay da ka sinabat. Ala, idisum nga rudan ti gamit mo. Tamapan tayo iti ayan ni sister. Nagmayat matan ti panang tarip nung ni sister kada tayo.
Mayat no kanayon tayo ang mapandumngag no kasjay nga umay manan. Wen nanang, talaga amayat. Ket, kasanugaya man ti masahista nga apo ko. Agabang tayo kaday ni ti pagbalinin tayo a klinik, Mau. Klinik adagos, lolo? Awan pa'y ti massage clinic dito ili tayo. Mayatap na awan ka kumpitinsyam. Abangan tayo ti may sapay asiled iti asideg ti parlor ko. Ijay kan nga agmasahe, anak ko. Lulaki tamayat day ta pagsapulan. O di mangala tayo iti lalaki a masahista. Tayo sumot ti mang masahe kadag iti lalaki. Kat si kamot ti mang masahe kadag iti babaya a customer, apaw. Wen, lolo? Ada contact number kanyak ti lalaki akadwa ka nag-training. Asideg dito'y lugar tayo. Ay, di isun ti ayaban tayo akadwam tao. Nga agmasahe iti massage clinic, Mau. Saan man nga tan asumangpet day di alalaki? Napanan naman nga tan. Ay, sinalpag katikas to eh. Babawi kun anak kidin na kinkwana. Nataer nga paiso. Ngamawan matang muna. Irresponsable ang lalaki. Kasana da ito yan? Saan pa'y anabayadan ti abang? Siguradong agungit ti aking balay. Ay, buwisit ti kasto eh. Anak, imayak di ti klinik mo. Tadi ka pa'y mat nagmerienda. Customer ko amin dagita nakatugaw nang nakapila da. Saan ka di nga da kaduam? Iso timang masahe kadagiti lalaki nanang syakmat ti babae. Aduda nakapila. Kaluklukat laang ti massage clinic mo. Ang adudan nga agpipila. Nasa uti may sa nagpamasahe. Nga adda ka ng massage clinic di tabalasiw ti kalsada. Ngam nangina ka no ti awat da na. Kasta ka di? Ita nga minapanawan, sa pulen ti tao tinalaka. Tanangin na amin nga minan agagatangan. Sapay ko ma, tag na nayo nakastoy ti umay agpamasahe, nanang. Anyapay dagiti sumaruno ang mapasamak. Papagayam, di uliwayan adenggen, tituloy te seryetay itaalawas ang napaulwan. Massage clinic, dito'y drama tayo, ti masakbayan. Insurat para iti radyo ni Steph Mero, ken iti direksyon, Virgie Paclay. Musika, Dante Martinez. Computer Recording Technician Samir Champing. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540. Kanda ito yung estasyon. Agyaman kami iti ingkay Panang Tarabay. Ti Masakbayan. Ti napalabas, iti panagnaagdabiti na kansantan iti balay ni Armando. Agbibiyag da akas baknang, idinto tabasit matit itad ni Bitina, nga allowance ni Angel. Dumawdawat mat ni Jonas iti kwarta, kan ni Bitina. Iti may sangal daw, nakita ni Prince na Bitina kan Jonas, iti may sa parke. Nangag na, ti saritaan dagiti dua. Iti sabali abangir, kanayon analiday ni Armando, takailiw na ti anak na. Ngam kanayon mat nga andingayan, tinasingpat a sekretaryana anipay. Papagayam, denggan ti tuloy ti seryetay itaalawas a napaulwan. Madrasta, dito'y drama tayo. Ti masakbayan. Maasyanak kan ka, sir. Kanayon ka analiday.
Marayawag kan kanudad duma. Amum timang punas itiliday. Unay tamang punasan. Tisag paminsan na panag-relax. Mangtadmat itibang ar, kan panaginana. Padasak man nga rute. Barang mabawasan mata, tidagan san dito yung kaong gaka, gapo iti iliw ko. Sige, sir. Inton bigat. Aginuray ta dito opisina. Ariglado, Miss Pe. Okay nga rod, sir. Ay, kunak ano agsansano ong kalatan ije dagus mo. Talaga nga agsanuungak. Noawan ka akadwak, amapan agpasyar. Nalaing ka kadi ako maltog, sir. Intaman padasan ti agpaltog kadagiti naka-display asinan kabalyo, akas target. Nabayag ajak nagpalpaltog. Padasan taman nga agpaiso. Sige. Taibagak iti agbambantay nga ikan na ta iti balakan, toy gun. Amom ka diti pumaltog. Padasan ta, no asino ka data tinalaing, sir. Nakarit ka. Sige, uray sa anak atin malpaltog. Awat ag tikarit mo. No mapunta ang G-target, G-dakkel ati di Berti Premium. Sige, padasak man nga rod. May isa, dua, talo. Natamaan, sir! Napuntaan ti target. At dandakal at teddy bear mo, Miss Fe. Alaak, ngam, ipaw ita iti anak mo. Ay na, dakdakal day ta at teddy bear ngam ni Angel. Sigurado ang maragsakan no maawat nanto. Oh, siyak mat ita ti pumaltog. No makatama ipador-to-dor ko ti teddy bear, kanti maalak a premyo. Aha. Aday taan. 1, 2, 3. Uy! Natamaan mo. Ay na, dakal asinan po sa mati premium. Tapnad ado ti maited mo kanyak akwarta. Pagbalunam iti makan di anak ni Armando. Sana kwarta ti ited mo. Kasano, numaamuan ni Armando abasitit itad ko iti anak na. Di ba lagam, tapno saan nga gipulong. Ibagam nga dadakas ang mapasama ken kwa na. Ngam awan ti agnanayon apalimad ako nada. Napatpatag ka di day nga Angel ngam iti siya. Siyempre, sika. Napatpatag ka. Taay-ayatan ka kat nga ron. Tapno mamatiak asyak ti ay ayatem. Aramidam timbagak. Sige man laangan. Miss Fe, kayat mo ka di mo ti ice cream? One, sir. Oray ka di sika. Ta inawis nak ditoy. Amom, paborito dagiti aginak ti ice cream. Kanayon da idi amapan iti ice cream house. Kasta ka di. Kalpasan ti panangantay ti ice cream. Mapantay di pangipawitan ta kadagiti inabak ta nga ay ayam. Saan ka di nagdakal unay? No maikarton ti ipawit ta, katay ayam laang. Ngam, nakalalagip da ito, sir. Damo apa nagpa-share ta? Ngam nakatumpong ta dagos iti kastoy. Okay. Sikat ti boss. Babaan ti dakkel at teddy bear kan po sikat. Maparagsak mo ti anak mo. Sa bagay. Ay na. Mahilig na Angel iti kasta. Ikabil na iti kama na. Kaida na. Nasaya, tap na daliw-liwan. Nakadanon sigurong timpaw ita teddy bear kan po sikat. Masigurado, ta priority mo dyan ang ipaw-itak, sir. Okay. Ay na. Naparagsak na iti dayjeng aldaw, Miss Fe. Agyaman na, ta makita ka matlaang anaragsak.
No kayat mo, mapantanto iti sabali manen a parke. Okay. Basta da ka akadwa ka. Kayat ko man ang tiagpasyar. Jakman amo, sir. Italaang mat ang mapanak agpasyan. Tadda ka mat akadwa. Saan ka kadianapan nagpaspasyar, edi? Manipod na operaag. Awan ganas ko ang makidate, sir. Manipod ita. Kanayong ta amapan nagpasyar. Tapno agpada ta ang makalipat iti parikot. Imbag ka simbang patkan, Angel. Agdiritso ka iti silid mo. Apay ka di, manang. Adain kabil ko iti rabaw ti kamam. Anya ka di dayjay. Sorpresa, ading ko. Masigurado ka kayat mo dayjay. Ala, mapankan iti silid mo tapno makitam. Sige, manang. Panawan ka pa'y nga ruwan. Anya nga tatimbaga ni Manang Tina. Ngayon kabil na itirabaw ti kamag. Ha? Nagdakkel a teddy bear kan sinan pusa. Wow! Nagdakkel! Adan note ang nakasurat ka dagiti toys. Basaak man. Dear Angel. Doara ko punta ito ang teddy bear. Kas na siyang daytoy. Premyo iti may sa game. Kita mo tinakasurat iti sinanpusa. I love you, anak. Papa. Ay na! Nagmayat na teddy bear! Arak ubag man! Tapno kasla ni Papa tinarakop ko! Ay na! Ay na! Nagmayat ti pusikat! Kita man matinot! Dear Angel, sapay ko ma, tamagustom dati pusikat iimpawid ko para kan ka. Sapay ko ma tamagustom. Siyak ni Fe, atitam. Ay na! Ay, may ayok at talaga kadagito eh! Saan ka diyan nagpipintas dagita? Manmanang! Kaya't ko launay ti teddy bear ang nagapukan ni Papa. Indeliver itay ti may sa araydar. Ang asino ni Tita Faye? Kaslangatan ni Tita Bettina? Jakmat maawatan no asino day ta Tita Faye? Awan makaartap kan ni Mama. Jakayat ni Tita Bettina? Nauyong? Asino nga tamat ni Tita Faye? Ay, saan ko masungbatan day ta sa ludsud mo, ading ko? Dua nga ta ti titak? Diyak kayatin amadaan pa iti tita? Ibagam day ta kan ni Papam na sumangpat. Total, saan da pa'y mat anagkasar ka ni Titam Abitina? Kadamat imo na nga asawa na. Apay analiday ka, Angel. Nagpawit ngamin ni Papay tinagdakkel at teddy bear. Dakdakkel pa'y angam siya. Oh, saan ka diya rumbang maragsakan ka? Tadayang pawit na? Ada ngamin na yun na amay sa adakkel at pusikat. Naggapo iti agnagan iti Tita Faye. Asino ni Tita Faye? Dahita ti pakariribuka. Asino nga ta ni Tita Faye? Ni Tita Bettina? Nauyong. Kasanon, nun nauyong mananday dya at Tita Faye. Ay, makatikaw nga agpaiso day ta. Apay nga daman ng Tita Faye. Kita agman matisimang pat a package, Mami. Ayan mat nga iti kukwak. Package? Ada ka disimang pat a package? Nakaamwam. Ikaaro bagayim ko. Ada ka no nagdakil a package asimang pat. Apay ajak amo nga da simbang pat a package.
Kung nagigayim ko, nga ang mga nukado kano ti chocolates, wano lupot kanda dumapay. Asino ka no tinangawat di ta package? No awan tay-tay, ang mga no ni Manang Tina. Masapol akong prontarak ni Tina. Ang mga no inlamang na ti package. Wen, mami, ilamang nalakit di ti package. Nangilamangam iti package, sika, babae. Apay ko mga ilamang kutisan ko ako, madam. Apay nga rod nga awan dito eh. Nangipanam nga ron, iti simang pat a package. Inted ko iti akin ko, madam. Saan ngagsasao iti pudno, mami? Asino ti akin kuko ako nam? Saan ka di ako kuko di package? Kayo kitaan iti silid ni Angel, madam. Kukwa ni Angel ti package. Tapno mamati kayaw, mapan kayaw iti silid ni Angel. Intaman iti silad ni Angel. Wan, mami, darasam, mapantan iti silad ni Angel. Wow! Nagpintas at teddy bear. Kupak daytoy, kukwa na ti sinanpusa. Nan, basag man tinote iti baba. Nagapo ka ni Armando. Katoy maysa. Nagapumit iti agnagan iti Tita Fe. Ha? Asino day ta Tita Fe? Adda ka di kabagyan ni Tito Armando ijay napanan na, mami? Awan din ay bagbaga na kanyak. Awan samot ti kabagyan da ijay. Saan nga ta a babae ni Tito Armando day ta Fe, mami? Saan ang mabalin da ito'y? Masapul aduktal no asino day jay afe. Ang mga no isupay ti makainagaw ta iti kwarta ni Tito Armando, mami. Saan ko nga ipalubos? Masapul asyaklaan ti mairanod iti kwartana. Saan ka di anabayag kan akatulong ni Armando? Ay, uwan, madam. Balasita nga payde kitanda akong ditoy. Gayam nga mininanang ti ina ni Angel. Awan bibiyang ko no anyaman ti pakainaigan nyo iti ina ni Angel. Anya nga ti kayat mo ama-amuan, madam. Adda ka di kabagyan ni Armando iti napanan na pagilian? Ay, siguro, madam. Apay akayat mo ama-amuan. Awan ba't gayam ti amom? Babawi ko na nagdamag ka. Dita ka man langan. Nakalas ka ti aramid dagitan nga gina. Kas dala kalalaingan. Nagmayat na barsakin iti kaldero. Apay nadakin ka day tati bear ni Angel. Anya kung matibibiyang mo, kayat ko nga rod. Ngam intad ni Sir Armando ka ni Angel day tati bear. Itad kun to no dandan ni sumangkat ni Tito Armando. Intundaan ti Teddy Bear. No asino tinangi sagutan da, isu ati akin ko ka. Isublit to ko nakmat. Binulod ko lang. Tibulod kat adda pamalubos ti akin ko ka. Saan matay nalamlat nga awan pa di akin ko ka? Ha? Apay ka di amakibibiyang ka, kat katulong ka lang. Siyak ti amo. Apay nga awat ti teddy bear ko. Ladingitat ng inala ni Santan. Ha? Apay nga inala na? Kuna nabuludan na ka no. Imo nagda iti silid mo kat inala na matan. Intad ni papaday dya at teddy bear. Apay nga inala na. Padasam angay bagakan ko na nga isublina. Ang mga nukaungat nakmanan. Maasarak iti ugali dagita nga agina. Apil no ibagam kani pa no umawag. Intam sa mangpat manang. Tamangan no kabilandak. Imbagada ngamin. Ano adda ka no idanan ko kani papa. Dusaan da. Asino ni Fe? Apay nga inikan na kaitidakkel asinan pusa. Saan ko nga amo, tita? Amangan nugayam ni papa. Saan amabalin alukwan na ti amam?
Saan analuko ni Papa, Tita? Ibagaman ka ni Manang Santan. Ta isubli na tintin ni Papa at teddy bear ko, Tita. Binulod na laang. Ada nga rodan siya sinanpusan. Nagadulakit din nga agyan iti silid mo. Naggapukan ni Papakday di at teddy bear. Lumaamuat alukluk ko nak ti amam. Sika ti pangidas alak iti pungtot ko. Saan kumamot, Tita? Awan matbasol ko. Anya pa'y dagiti sumaruno ang mapasamak. Papagayam, di uliwayan na dinggen, tituloy te seryeta yu italawas ang napauluan. Madrasta, dito'y drama tayo, ti masakbayan. Insurat para iti radyo, ni Steph Mero. Ken iti direksyon, Virgie Paclay. Musika, Dante Martinez. Computer Recording Technician, Leonard Rebotaso. Isagsagot kada kayo, ti MTBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Ganda ito'y estasyon. Agyaman kami, itingkay panang tarabay. Ti Masakbayan. Ti napalabas, nalpasan ti panag-training ni Helen, ngagmasahe ka nagilot. Idinto tamasikugmat ni Maya, adi pa'y nakaturpos. Idi aganak ni Maya, sana kinaduan ni Carlos, tanagpasada. Kapilitan nga inawagan na ti inana, tamarigatan nga ganak. Naklaat, kan masuron ni Sofia. Kapilitan na napan, ngam sinidir na ni Maya. Iti sabali abangir, nadurasan ti massage clinic ni Helen. Taado dagiti customer na. Iti matdagos ni Maya, at daim mawag, iti cellphone ni Carlos. Papagayam, denggan ti tuloy ti seryeta yu italawas ang napauluan. Massage clinic, dito'y drama tayo, ti masakbayan. Pagriring ti cellphone ni Carlos. Ngamadang palayaban niya. Alaog man ti cellphone na to ito. Nagang ti babae ti umaw-awag. O sino da ito, babae? Oh, abay nga igamot ti cellphone ko. Sino ni Claire iti biyag mo? Ta umaw-awag? Gayam ko. Ada ka di reklamo? No adda umawag kanyak alalaki. Awan ka di ti anyaman na kan ka. Anya ko matidakas na. Umawag lang mat. Kasta gaya man. Ha! Dinadaal mo ti biyag ko. Kasano ko dinadahal ko ti biyag mo? Si bibiyag ka pa'y mat. Kan nasalunat ka mat. Apay nga ibaga dinadahal ko ti biyag mo. Nay, nagpa-deliver kamot iti darat. Simintaw kan landaw di taluti aginatang yaw, anak. Wen, tatang. Tapno mairugi ang maipatakdar. Ay, dakkelakit diti paaramid yaw. Tanagadumot dagiti materialis nga impa-deliver yaw. Di tanto nga minanti parlor kan massage clinic, tatang. Kan, balay tayo matan. Ha? Tapno saan tayo amarigatan nga agawid iti sigot a balay tayo. Ta medyo adayo ijay. Wen mitkit di Tapno saan kayon amarigatan nga aginaway no aggapo kayo iti trabaho yaw. Wen, tatang. Nalawlawa basit, ngem ti ayan mi ita a parlor kan massage clinic. Ay, nagbiit kayo met na nakaurnaw iti pagbalayaw, anak. Balay tayo tatang. Apay abalayo kunam. Ay, mangrugin ang maipatakder ti balayaw, anak. Da kayon ti makaamo tatang. Ay, amangan no addan tao iti parlor ko. Siya kon ti makaamo, anak. Awan pagdanagam. Amok mat dagiti agtrabaho.
Kan tumulong ak mo nga trabaho. Alang arod, tatang. Tama pa nakpay iti parlor ko. Sige laeng. Awan ti pagdanagam, tadak dito, awi. Ay na, imbaglakit din tada kayo, tatang. Asino pa'y kumatiag ti tinulong? No saan adatayaw anak ko? Wala, tatang. Iso sikat ti the best father. Anya ti klase malalaki. Irresponsable. No naumakan kanyak, nawaya ti ruangan. Saan asyak ti papanawang? Sikat ti pumanaw. Awan sir-serbe malalaki. Mabayadan ka diti habang dahito boarding house. Di na kamatan ni kikan ti inamit ti kwarta. Awanan kay tibain. Mudto ita cellphone mo. Dali! Apa yung parasak mo ti cellphone ko, ha? Nadadahilan! Rumbang lang. Tapno awanan ti aramatom amang text kadagiti agduduma babae. Ay na! Makabil ka magitam! Ay! Padasam! Pumanaw ka ditoy! Diyak ka sa pulan ti lalaki akaskan ka! Pumanawak man layangan! Jakmat ka sa pulang tikaskan ka! Di ka lang kuman nakikita! Nadadahal ti biyag ko gapukan ka! Apay nagdakkel ti awit mo abag. Kan, anak mo ka di day takib-kibinang? Ha? Anak ko, nana. Agawid kami ngamin iti balay mi. Ayan ti asawam. Apay adi nakamanlain tulod, wano kinaduaan. Sapay nagdakkel tabag mo. Diyak amo tinapanan na, nana. Apay balasang ko. Nagapa kayo kade? Ay kaasim ti anak mo. Ay, amangan numabisin pa yan. Nalabit ang mabisinan, nana. Awan ngamin awit ko at tinapay. Ay, ada tinapay itibag ko. Agoray adoy, itid mo iti anak mo. Agyaman nak, nana. Awan anyaman na balasang ko. Ala, ikay pa'y aglinong iti sirok tinarokbus akayo. Tani, madlaw anabambanog ta anak mo. Apay ang nagdakkel day taawit mo abag. Ayan ni Pilato. Nanang saan a Pilato day jay? May Satanas. Satanas ko nam ita. Ngam apay abinay am nga inanakan na ka. Kunak no saan akas jay nga irresponsable, nanang. Di ka ngamin nagpampanunot. Day ti maganab ti kasken kaagarang kanjang. Sorry, nanang. Saanan ang maulit? Maisubli ka di day pa nagsorin tinapasamak. Panakaibabain ti impaay mo kanyak nga inam. Inak agi-deliver kadagiti lako. Amangan no inton sumangpetak, kat di ka manen nakadalos kan nakalaba. Madamdaman to, nanang, nasapa pa'y mat. Anya nasapa ako nam. Anya ti kayat mo. Tilaang kadimang saksaklot iti dakulap mo ti into naram. Ha? Naglaing kakit din. Inak man laangan. Kastoy gayang ti makabasol. Saan akastoy ni nanang ini? Ita, naungatan. Inak man laglaban. Tapno saan manan nga agungat inton sumampat. Alaak amin dagiti murang. Tamapanak gitarwar nga ayan ti gripo. Maya! Ay na, madama ka matgayam nga aglablaba. Ay, labsan ka pa'y Nagkapam ka di. Ay, di tabalay da Helen. Intulod ko ang tak-asimat. Adaman damagak, Ben. Ado ka di ti customer ni Helen. Hoy, ado
Kat numadamapay amang ipatpatakder iti balay da, iji asidag ti parlor ni nanang na. Anya? Balay ko nang... Katwan! Nojak agbiddo. Sika ni Pilato. Pilato? Kasano ko man nagbalina ka, Pilato? Kasta tiladawan tinangsikog kinimayang anak ko. Abay ngay nawagan dak iti Pilato. Adda ka di amom asinikugan ni Pilato? Saan kalaang a Pilato? Bastos ka pa'y. Manikog! Ha! Taka man langan! Nana! Kumusta ti anak mi kinimaya? Saan na siya kipagdamagam? Bastos! No adda panunot mo. Ingka kitaan kat ikam itabasto na. Puisit ka lalaki. Sakit din timang takan iti putot mo. Na, tapi manaw kitin. Bastos at talaga dyan ang sikukan ka. Nagkitaan nyo, nanang. Saan ka di adi mo pa'y nakikita? Nakitak jay ladawan na ijay boarding house yo. Jay adda ikaw tikiday na. Ha! Nasabat ko ijay tiyandaan. Nagsarita kayo ka di, nanang. Inawagak iti Pilato. Imbes nga irespeto na. Saan? Kapresko kan bastos. Apay, anya ti kinayat mo iti daytya alalaki. Kasla adik. Nanang, lipatin yung dagya tao. Taoray siya kat linipat kumatin. Awan serbina at tao. Talagang awan serbina. Gaputa dinadaal na ti reputasyon tangagi na. Di ka ngamin nagpampanunot. Day, nagakwam, basang. Nagideliver ak itilakok kita ang sidag, tata. At damot gayam trabahom dito'y ili, tata. Ay, bambantayak lang. Matag iti trabahador da alisa ken Helen, basang. Ha? Trabahador dahil konam, tata. Well, balay da ito'y maipatpatakder ditaoy. Ado ngamin ti parokyano ni Helen. Magustuhan da ti serbisyo na. Nagasat nga rod ni Helen no kasta. Uray may sa abulag. Saan alapay ti kaaddak diferensya ti may sa tao tapno agbaligi ti biyag. Saan agaputa bulag ket agpulkok latan. Nanang, umay ka mga na. Itay pa'y anak ko uli-ulimak ka di katugong mo. Ay, uray gayam bulag. Ket adda atiwan na asan ang bulag. Maawatang ti kayat mo asawa, nanang. Nadyak agbidot. Ni Helen tidakdak amatang. Amo na nga inaramat ti utak na. Ita, oray may sabulan. Dimurasan. Lading itak, nanang. Saan ko nga inaramat ti utak ko akas iti ko na? No asino pa'y titinagtagibasit ko. Isumat tinasaya at timasakbayan na. Oray siyak, nanang. Tinagtagibasit ko idi ni Helen. Agpaiso ti kunada. Asaan alapad ti kinaadda ti diferensya ti bagi. Tapno mabaliwan ti kasasaad iti biyang. Nalpasan ti balay ngayon patakderiyaw. Jay laangan arubayan ti ipatarimaan ko, tatan. Agawan tayo nga ipatarimaan, tapno umalis tayo, nanang. Di kagdanag, anak ko. Nakadeposito ta iti ababangan ta a parlor kan massage clinic. Uray saan tapay apumanaw, aginggat may sagana ti amin. Kasta ka di, nanang. Mabitlay nga urayan dayta panang tariman da iti arubayan. Padalusan tayo pa'y iti unay ken arubayan na. Kalpasan na. Awisan tayo ni Sister Elisa na ipabless tayo ti balay. Anak ko.
Awisan tayo, tinangtulong kan ka. Nagmayat ko, ma. No makitak magtibalay nga impaaramid ta, nanang. Kuma, anak ko. Angam, ibagakan ka. Napintas ti balay tayo kadalulong. Pangasim, nanang. Di mat bumabanti gure-gure ti anak ko. Ipan ko kumay di ospital nga mawan mat kwarta. Kagat-gatan ko ti istak ko. Awan ti kwartak ita. Kasano nga ron ita? Rumuarak. Pinakpadasan ti umutang nadag pa utang. Imbag no dagpautang kan ka. Kat amudang awan trabahom. Nguray ibagak nga ramatan ti masakit nga anak ko. Amom ti tao ita. Napatpatag ti kwartada ngam ti padada a tao. Inakpadasan ananang. Parang ang damasi kanya. Ingka no adda maasikan ka. Nasaya at no adda maasi. Ngam no ngayawan. Padasam nga awagan ni Pilato. Helen, masabatan ni Maya. Hoy, kaslagsang sangit. Hoy. Damagan ta no apay. Maya? Ada ka di parikot mo? Inakagbiro kitang pangutang. Masakit ti anak ko. Ipan ko kumay di ospital nga mawan kwarta. Kasta ka di? Aguray ka kay kan ka iti pang pa-ospital mo iti anak mo. Agpay sa Helen. Anday po utang mo kanya. Kasi ti anak mo, no di mo pailaipan iti ospital. Mabit lang. At to'y tinakasobre a kwarta. Agyaman ako na, Helen. O sige, taipan ko ti anak ko di ospital. Hoy, kaasimat ni Maya. Agsansangit ti man, gapo iti anak na. Ayan nga tati asawa na. Apay adi na tulungan. Diyak pa'y nadamag nga da asawa na. Idi kwan, si mangpat nga adda kadwana nga ubing. Ngam, awan mat kadwana nga amati ubing. Awan pa'y nadamdamag ko. Tadyak mat nga min rum-rumwan. Adda ka di mo lang na utang mo kwarta. Adda nanang. Ni Helen kinang pautang kanya. Ipan ko ti anak ko iti ospital. Sige, taumayak. Kadwaan ka mapan iti ospital. Agyaman ak nanang. Kunak no kagura na kami iti anak ko. Saan kayo akagura? Nasakit lang tinaakam ko. Gaputa pinaay mo ti kalikagom ko amang paadalkan ka. Nanang, uli tagtagkid daw iti pamakawan. No apay mat asatay lama ka amiris. No adda madi nga ibunga ti inaramid tayo akam mali. Diyak ninamnamaan ni Helen at inagtagibasit ko. Di makatulong kanyak iti tiyempo ti rigat. Oras siya. Diyak mat ninamnama nga agbaliktad ti amin. Agpaisutay ko nada, nanang. At ibiyangkat kaslapilin. Numaminsan, adda ka iti ngato. Numaminsan, adda ka iti baba. Kasta ita tinapasamak kada kayo kada Alicia kan Helen. Adda da ita iti ngato, nanang. Kaano matngata, adda ka ti agyan iti ngato. Anyapay dagiti sumaruno ang mapasamak. Papagayam, di uliwayan adenggen. Tituloy te seryetay wita alawas anapauluan. Massage Clinic. Dito'y drama tayo. Ti Masakbayan. Insurat para iti radyo ni Steph Mero. Ken iti direksyon, Virgie Paclay. Musika, Dante Martinez. Computer Recording Technician, Samir Chanping. Isagsagot kada kayo, ti MPBC
Drama Production Center iti DZWT 540. Kanda ito yung estasyon. Agyaman kami iti ingkay Panang Tarabay. Ti Masakbayan. Ti napalabas, napudot ti ulo ni Bettina. Gapo iti imon na, iti agnagan, iti fe. Inawagan na nga ron ni Armando, kat imbaga na asaktan na ni Angel, no adda babae daytoy. Nagdanagmat ni Armando, kat nagfile iti libna. Iti sabali abangir, nagtultuloy ti panagsinsinarak na Bettina kan Jonas. Nagawid mat ni Armando iti Pilipinas, adi na impakpakaam mo kan ni Bettina. Iti nakadanon daytoy iti balayda, naklaat daytoy iti nangag ng ariwawa iti unag ti balayda. Papagayam, denggan ti tuloy ti serye tayo italawas na napauluan. Madrasta, dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Aglablabas kayo ang tita. Inimutan naklangarudan iti kwarta ni papa. Paritan niyo pa iti gayam ko nga umay mangtulong kanyak diti balay. Anya ti kunam. Bastos ka. Ipungot ka man longan. Batan niyo ti buhok ko, tita. Ang sakit. Bettina! Ibutang tibok na ako! Sika ka niya talaga. Ada kang gaya man, Armando. Kaya't ko lang adisiplinaan ti anak mo. Tanda ngamin kayan ayat na. Diyan kaya't nga ubing pailaan kat mag-ayan-ayatan. Anya? Jackpot yun dayta. Taamok ti ugali ti anak ko. Nasayata na sabat ka, Santan. Ada ka di maitid mo kanyak a kwarta, Daddy? Saan ka di nga do ti kwarta nga awatan ni Mamim? Ada kumamat ang tiagapukan ka a kwarta. Ni Mamim lata ti pagdawatam. Kasta ka dilatan, Daddy. Pinanawan na kami kin ni Mami. Ita, awan ti maitid mo kanyak a kwarta? Awan pa nga rin trabaho. Into na dan trabaho. Adun to ti kwarta tayo. Kasano na sumangpot ni Tito Armando? Agsinnarak kayo kadi pa ikin ni Mami? Una, tadumawat ka ti kwarta ken kwa na. Isu siguro ang nagsubli ka kin ni Mami. Taamom ang makadawat ka iti kwarta. Iha, pudno ka ding imutan na ka ni Bettina. Saan ko nga imutan, Armando? Saan asi ka ti pagdamdamagak, Bettina? Sumbatan nak, iha. Kanayo na kurang titid na kanyak, Papa. Inalapay ni Manang Santan ti impawit mo at teddy bear. Kwa, binulod na laang mat. Binulod na ka di, Angel. Inalanalatan iti silad ko, Papa. Imbagak nga isublina, ngam di na kayat. Apay akas dati tratom iti anak ko, Bettina. Pinawitan ka iti kwarta. Ngam di mo mat-it-itad ti parakan ko, ana? Kinidaw ko kan ni tita nga ibagana kan ni Manang Santan nga isublina ti teddy bear. Ngam di na mo't kayat. Ada ka matgaya man, Tito. Ayan ti pasarabok. Isublim ti teddy bear ti anak ko. Kat ibagak kada kayo nga agina. Itamat laang, rumwar kayon iti balay ko. Kayo ka nun. Bakit Bettina kan Santan? Armando, saan ka di nga imbagam nga agkasarta pa man asumangpot ka? Kuma, no nagbalin ka nasayaat ka na Angel. Pangaasim, di na kami kumapapanawan. Tapno imutam tumanin ni Angel no agsubli ni Sar. Ay saanan? Nangagmo ti imbaga ni Tina. Imbag pa ni Tina, taam muna nga isakit ni Angel. Saanin ang maulit, Tito? Agsingsingpot kaming kin ni Mami. Ladingitak, ngum pumanaw kayon dito'y balay ko. Diyak kaya't nga adda mangiruruman iti anak ko. Manaw! Napangisar iti silit ni Angel.
Apay adi kay pala pumanaw. Bakit biti na kansantan? Addan to aldaw mo si kakatulong. Taykit di daddo maaswil daw. Di mo pa'y intad. Agkabaw kansan. Anya saan nga intad? Amo no asino ka datati agkabaw. Yagmukit din ti udim adi mo pa'y intad. Awan udik kan ka. Di ka man kundi singir di ka. No di mo itad ti swildok. Di uray limos ko kan. Naglastog ka magtanakatulong. Haguray ka man. Pepe! Agpatingga ka lang dita. Labanan ka no umasidag ka. Imbagtadda kayo upay nga kinaitisalas. Lapdan na kami kadi apumanaw, Armando. Agyaman nak. Anyan tinagbambanagan ti silid ti anak ko. Idinto tanagado ti alikaman iti silid yung agina. Pumanaw kayon. Saan yun nga urayan ti inawagak a pulis? Ha? Pulis? Alaan mi pa'y dagiti gamit mi. Sakbaya pumanaw kami. Idi may kayo dito'y balay ko. Awan a pulos gamit yung insang bayo. Anya ti kayat mo ama pasamak. Gaputa enroroman nyo ti anak ko. Pumanaw kayo nga rod, nga ima-ima. Kwartak ti inggat-gatang yo kadagiti alikaman yo. Kayat mo asawan. Aawan apulos ti maalaming alikaman mi. Nangagmumat siguro ti imbagak. Umayin dagiti inawaga ka pulis. No di kayo pa'y larumwar. Ulodan da kayon. Papanantangay ka, mami. Sayang dagiti cellphone kan laptop ko. Dagiti bag kan sapatos ko. Yakmat inalay da. Kasano? Kat sumangpat ka nun dagiti pulis. Ad-adda maisagmak da. No idarum data iti child abuse. Papanantang rogitan, mami. Awan mo di sigod nga apartment ta. At damot ten simukat anagabang. Awan na pulos kwartata. Ada kwarta na bati ijabag ko nga impawit ni Armando. Apay ati mo inala. Makapungtot mo't nga minan. Kwarta na nga mintinggatang takadagiti gamit ta. Idin to tawan mo ti ginatang taaggamit ti anak na. Kilaat mat ngamin asimangpet day di alakay. Daytoy laang daan a cellphone ko tinaibulsak. Iso nga isulaang tinairwar ko. Imbag ta imawag ka. Ada kami kanisantan iti kalsada. Umay ka pa dito yung ospital. Naksidente akit yung motor. Ha? Ay dati naramid mo. Apay na aksidente ka. Antaya may tam aksidente. Natumba ti motor, ginatang ko. Baba ni ti kwarta ngay nalalagyan ka. Sapay adasan anasayata na pasamak. O sige, umay kami dita kanisantan. Sige, umay kayo. Tapno tagumatang iti agas ko. Ken mga sikaso kanyak. Parikot man ang daytoy. O sige, umay kami ditan. Ijay tape ospital itarabii. Awan namin pagturugan ta. Anya nga iti pagturugan tayo di ospital, mami. Jack amo, ngam naim imbag ijayan. Tadama ko na paglinungan ta itarabii. Ngam ti adata iti kalsada. Ay, anya matan. Nagmayat ti biyag ta iti balay da Tito Armando. Ita, agkatang-katang ta, nga awan masnop apapananta. Dayjay mat a Jonas. Inrana na pa'y tinaksidente. Sapay mabisina ko, mami. Uray siyak. Awan mat nga rod kwarta nga igamta. Imbag no, da kwarta ni Daddy ija ospital. Day ta ti Jack amo. Ni, kaslag tudo. Masapol ang makadanon ta adagos ija ospital. Ha? Agtaray ta ka di? Saan ta ka di ngagtaksi? Mabalin mo't aya nga utangam ti plete iti taksi. Inalaki da iti video. Idi nakita ka iti parke, Tito. Anya ti may papan iti video, iho. Ate, oh. Buyahan nyo. Nagdaks at talaga ni Bitina. Imbaglakid din ta nagawidak.
Imbaga na pa'y nga gayan ayat kami kini Angel. Imbis nga ubing kami pa'y laan. Agyamanak iti kanayon mapanangkat kadwa ka ni Angel iti pagadalan. Iho. Agtintinulong kami ngamin kadagiti homeworks kan projects mi, tito. Igad mo ti agadal, tapno makaturpos ka. Barangad na mabalin apang isarkakan ka at trabaho, ijayayan ko. Wen tito, ikagumakti agturpos. Hello, Miss Pe. Kumusta dita? Hello, sir. Nasaya atak mat ditoy. Oh, kumusta ti anak mo? Imbaglaki din ta nagawitak. Ay, impong pungod ni Bitina ti anak ko. Anya? Iti anya ga po, sir. Basit lang nga banag. Di na pa'y ititad ti husto nga allowance ti anak ko. Kaasimat nga rod ati anak mo, sir. Imbaglakid din tanasing pati katulong ko. Isaksakit na ti anak ko. Nasayaat nga rod no kasta. Ipagnayo ti papeles na.